салом дӯстони гиромии ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. дарси 16 аст аз силсила дарсҳои русӣ дар 99 рӯз. аввалан ташаккур баён мекунам барои якояки шумо, барои дастгиритон, барои тамошои ин навор, барои лайк гузоштан, барои омадан иштирок кардан, барои коммент навиштан, барои тамоми он корҳои хубе ки дар ҳаққи ин канали мо анҷом медиҳед. аз якояки шумо сипосгузор ҳастем ва барои ҳаматон гуфтанӣ ҳастем ки хуш омадед. нури дида тоҷи сар. хоб, дарси гузашта то ин ҷо омада будем, то саҳифаи 39 машқи 3 саҳифаи 39 да будем ва имрӯз аз ин ҷо оғоз мекунем. хоб, дар ин ҷо мегӯяд поговорим. поговорим яъне суҳбат мекунем, биёен суҳбат бикунем, биёен суҳбат бикунем. хоб, ин масдари ин феъл, решаи ин феъл аз калимаи поговорит аст. поговорит, поговорит, поговорит. поговорит совершенный вид аст аз ҷумлаи феълҳои совершенный вид, яъне sv ҳаст. nsv ҳаст ва sv. ин феъл аз ҷумлаи sv ҳаст. феъли nsvш говорит ҳаст ва поговорит sv аст. хуб, дар бораи ин sv ва nsv саротонро гаранг накунед. он қадар дар яке аз дарсҳо муфассал дар ин бора суҳбат хоҳем кард. хуб, дар ин ҷо мегӯяд ки вы уже можете участвовать в таких диалогах, попробуйте. яъне шумо аллакай метавонед дар ин гуна муколамаҳо ширкат намоед. попробуйте, яъне кӯшиш кунед, як бор бисанҷед. масалан, хоб, здравствуйте, как дела, яъне салом, чӣ ҳол доред, спасибо, хорошо, можно, пожалуйста, это ваш брат, да, правда, вот твой сок, спасибо, пожалуйста, можно минуту. яъне як намуна овардааст ки шумо ба мисли ҳамин гуфтугӯ аллакай метавонед иштирок кунед. яъне то ин саҳифаи чанд гуфтем, саҳифаи 40 то саҳифаи 40 омадем. аллакай дар ин 40 саҳифа ки аз як китоб вақте ки 40 саҳифаро мехонем, аллакай барои мо пешниҳод дорад ки шумо ин корҳоро метавонед анҷом диҳед. яъне метавонед дар ин гуна гуфтугӯҳо, муколамаҳо ширкат варзед. ба мисли яъне як чизҳои оддӣ ҳастанд. салом, чӣ ҳол дорӣ, хубом, ташаккур, яъне ин бародари ту ҳаст, ин хоҳари ту ҳаст, ин масалан шарбати ту ҳаст, мумкин аст, марҳамат, ба мисли ҳамин. хоб, дар ин ҷо можно омадааст. можно, пожалуйста, яъне мегӯяд мумкин аст, марҳамат. пожалуйста дар ин ҷо ба маънои марҳамат омадааст. хоб, вот твой сок, спасибо, пожалуйста, яъне пожалуйста дар ин ҷо ба маънои намеарзад меояд. дигар дар ин ҷо ба маънои марҳамат нест, намеарзад, боке надорад, ҳеҷ гап надорад. хоб, ба ҳамин маъно. как вы спросите, яъне чӣ гуна шумо савол мекунед. дар ин ҷо ҷавобҳо ҳастанд, яъне ҷавобҳо ҳастанд, мо шумо бояд ки савол бигузорем. хоб, марҳамат, бо ҳам кор кунем, боз хубтар мешавад. шумо кӯшиш кунед камбеш ҷавоб нависен, яъне кӯшиш кунед дар тамринҳо иштирок кунед. ин ҷо ман рақамгузорӣ мекунам. шумо масалан рақами 1 бигузорен ва савола нависен. рақами 2 бигузорен, масалан ки чӣ савол аст нависен. хоб, рақами 1, марҳамат, шумо нависен, то ман рақамгузорӣ мекунам ки шумо ҳам менависен 1-2 ҷумла. хоб, рақами 1, 2, 3, 4, 5, 6. хоб, дар ин ҷо мегӯяд это мой брат, это мой брат. хоб, дар ин ҷо метавонем ду намуд савол бигузорем. это твой брат, это мой брат. ва метавонем савол бигузорем ки кто это? это мой брат. хоб, кто эташ беҳтар аст, чунки агар савол хел бошад ки
Это твой брат, باید با да جواب شود. Да, это мой брат. بنابراین می نویسیم кто это? Кто это? خب кто это? Это мой брат. خب رقم یک رو نوشتیم. رقم دو چی؟ завтрак утром. завтрак утром. یعنی میشود بگیم که когда завтрак. Завтрак. Когда завтрак? завтрак утром. یعنی صبحانه. کی است؟ صبحانه کی است؟ یعنی همون خوراکی که در صبحگاهان تناول میکنیم. صبحانه کی است؟ завтрак утром. صبحانه در سحر است. خب да, это моя бабушка. خب اینجا میتونیم بگیم که это твоя бабушка. Это твоя бабушка. Это твоя бабушка. Да, это моя бабушка. Да, это моя бабушка. خب رقم 4 да, это молоко. خب اینجا میتونیم بگیم که это молоко می‌نویسیم و молоко میخونیم. Это молоко. Да, это молоко. خب رقم 5 это Анна и Антон. خب رقم 5 می‌نویسیم که кто это? Это Анна и Антон. خب رقم 6 да, брат дома. Да, брат дома. خب مثلا میتونیم اینخیل نویسیم брат дома. Да, брат дома. брат дома. Да, брат дома. خب این بود تمرین دوم. خب در صفحه 41 اینجا آورده است که твердый и мягкий согласные. یعنی همصداهای درشت و ملایم. твердый درشت سخت، мягкий ملایم نرم. یعنی صدانوک‌ها در زبان معذرت همصداها در زبان روسی به دو گروه تقسیم می‌شوند. یعنی گاه می‌شود همصداهای درشت و گاه می‌شود همصداهای نرم یا سخت، مثلا سخت و ملایم. مثلا در اینجا آورده است твердые согласные یعنی همصداهای سخت و در اینجا آورده است мягкие согласные همصداهای سخت. خب اگر اهمیت دهیم هر دو همصداها یک هستند، یعنی ب و گ همش هر دو یک است، لیکن در اینجا این را عنوان گذاشته است همصداهای سخت و این را عنوان گذاشته است همصداهای ملایم نرم. خب اینجا مثلا وقتی که درشت یا که سخت همصداهای سخت شد تلفظش چنین است: ب و گ د ز ک ل م ن پ ر س ت ف خ. اما وقتی که بخوایم мягкие согласные یعنی همصداهای نرم رو تلفظ کنیم این خیلی تلفظ میکنیم: ب و گ د ز ک ل م ن پ ر س ت ف خ. خب چرا این خیلی تلفظ کردیم اینجا معلوم میشه. نگاه کنیم در این بین قوس حرف n اومده است. در جای حرف n میتواند هر یک حرفی که بیاد، مثلا حرف k، حرف m، حرف n، حرف s، مثلا حرفی که باشد. خب مثال حرف n رو آورده است. وقتی که بعد از حرف n همین 5 صدانوک وقتی آید a o u e u، پس همون همصداها تبدیل میشوند به همصداهای درشت سخت. چخیل مثلا مثال نا، نو، نو، نه، نی. این علاقه شد همصداهای درشت یا که سخت. اما وقتی که از همین همصداها از ب سر کرده تا حرف خ، یعنی وقتی که بعد از همین ها یا، یو، ی، ای مягкий знак آمد، پس اینها تبدیل میشن به
ҳамсадоҳои нарм мулоим ба мисли ня, нё, ню, не, ни, не, не, не. хуб ня, нё, ню, не, ни, не. қариб ки ранги забони хитоӣ шида. хуб фарқияташон фарқ кардем. фарқияташон дар чи аст? хуб инҷа навиштагӣ аст ки всегда твёрдые, яъне ҳамеша сахт ҳастанд, яъне ҳамсадоҳои сахт ҳастанд. яъне мақсад агар баъд аз ҳарфи ж кадом ҳарфе ки биёяд масалан ва ё сахт ҳастанд, яъне ки ҳамсадоҳои сахт ҳастанд. ж, ш, ц. аммо боз ҳаст ҳамсадоҳо ҳамеша мулоим ба мисли и, ша, ча, и, ша, ча. хуб всегда мягкий, ҳамеша мулоим. хуб дар инҷо мегӯяд прочитайте слоги с твёрдыми и мягкими согласными по образцу. яъне ҳиҷоҳоро аз рӯи намунаи ҳамсадоҳои сахт ва ҳамсадоҳои мулоим талаффуз кунед. масалан инҷо нигоҳ кунем, ин ҳамсадоҳои сахт ҳастанд. ин образец овардааст намуна ба мисли на, но, ну, мы, не. аммо ҳамсадоҳои мулоим ё ки ҳамон мягкии согласные ба мисли ня, нё, ню, ни, не, не. хуб яъне боз дар инҷа боз иловатан овардааст. масалан дя, тя, дё, тё, дю, тю, ди, ти, де, те. хуб дар инҷа ҳарфи ме, де, те омадааст ва садонокҳо. ин маънои онро дорад ки ин ҳамсадоҳои ғафз ҳастанд, яъне ки твёрди согласни ҳастанд. ба мисли ма, мо, да, до, ду, ды, ты, те. хуб аммо агар ҳамин ҳарфҳоро баъди ҳамин ҳарфҳо я, ё, ю, и, е мягкий знак биёяд, пас мешавад ҳамсадоҳои мулоим ё ҳамон мягкии согласни. хуб мя, мё, мю, ми, ди, дю, дё, дя, ти, те, т. хуб инҷа шид ҳамсадоҳои мулоим. хуб дя, тя, дё, тё, дю, тю, ди, ти, де, ти, де, те. хуб инҷа дӯстони гиромӣ, як чизра диққат бутем, яъне метавонем инҳоро ҷудо кунем аз ҳам, бигӯем ки инҳо ҳастанд ҳамсадоҳои мулоим ва инош ҳастанд ҳамсадоҳои сахт. якум ҳамсадоҳои сахт ҳастанд. ва инҷа чи аст? хуб инҷа ҳамон ҳиҷоҳо ҳастанд. ан, ани, ань. ань инҷа мулоим шуд, ань. аммо дар ин аввал бошад ан сахт шуд, яъне ҳамсадои сахт аст масалан. хуб ин ягон маъно надоранд ин ҳиҷоҳо. хуб ани, ани. хуб инҷа бале ани, ани аст, яъне онҳо мешавад. хуб тамрин рақами дура мегирем. хуб ин тамрин рақами ду каме дароз будааст. бале каме дароз аст. инро ба дарси дигара мегузорем. ҳозир аз дафтар як ду феъла барои шумо хонданӣ ҳастем. хуб инро мегузорем ба дарси чандуме шояд? дарси 17 шояд бишавад. ин дарси 16 аст. инро мегузорем ба дарси 17. дарси 17 ҳоло анҷом наёфтааст. хуб инҷа якчанд феълро тасриф кардаем. хуб як бор мехонем баротон. тасрифи феъли шустан яъне мыть. мыть яъне шустан мешавад. дар забони русӣ ин феъли nsv аст, nesvesheni vid. хуб
Личные местоимения ҷонишинҳои шахсӣ, прошедшее время замони гузашта, настоящее время замони ҳозира, будущее время замони оянда, повелительное наклонение, ҳолати амр. хоб, агар ман бигӯм ки дар замони гузашта ман шустам я мыл мегем. Агар зан бошад я мыла мешавад, я мыла. хоб, барои мард ты мыл, барои зан ты мыла. хоб, барои мард шахси сеюм он мыл, вай шуст, она мыла. вай зан шуст, ано мыло. хоб, биён ҳами аноро аз ин пас нанависем, чунки ин шахси се чи аст, чӣ мегӯянд, дар забони тоҷикӣ ба ин мисол оварда намешавад. хоб, бигзор ҳозир бошад, бар ҷадвал ҷазир нашавад. ано мыло. Мы мыли, яъне мо шустем, вы мыли, шумо шустед, они мыли, онҳо шустанд. хоб, замони ҳозира агар ман як чира масалан шустеста бошам, мегӯем ки я мою, ты моешь, ты шустести. Он моет, она моет, мы моем, вы моете, они моют. агар дар замони оянда бихоҳам ки як чиза мешӯям, мегӯям ки я буду мыть, ты будешь мыть, он будет мыть, она будет мыть, мы будем мыть, вы будете мыть, они будут мыть. хоб, як касро бигӯям ки бишӯй, мегӯям ки мой. барои як нафар, аммо барои ҷамъ агар бигем ё барои эҳтиром мегем мойте. хоб, ин буд феъли шустан. хоб, феъли сравнитро мегирем. тасрифи феъли муқоиса кардан, сравнит, дар забони русӣ НСВ. инам феъли НСВ аст. хоб, я сравнил, ман муқоиса кардам. Я сравнила, ман муқоиса кардам барои зан. дар замони гузашта ты сравнил барои мард, ты сравнила, яъне замони гузашта, ҳозир замони гузаштаро хондастем. он сравнил, она сравнила, оно сравнило. вай муқоиса кард. мы сравнили, вы сравнили, они сравнили, яъне мо муқоиса кардем, шумо муқоиса кардед, онҳо муқоиса карданд. дар замони ҳозира я сравню, ман муқоиса мекунам. ты сравниш, ту муқоиса мекунӣ. он сравнит, вай муқоиса мекунад. мы сравним, мо муқоиса мекунем. вы сравните, шумо муқоиса мекунед. они сравният, онҳо муқоиса мекунанд. барои замони оянда я буду сравнит, ман дар оянда хоҳам муқоиса кард. ты будешь сравнит, ту муқоиса хоҳӣ кард. он, она, оно будет сравнит, вай муқоиса хоҳад кард. мы будем сравнить, мо муқоиса хоҳем кард. вы будете сравнить, шумо муқоиса хоҳед кард. они будут сравнить, онҳо муқоиса хоҳанд кард. ҳолати амр, вақте як касро бигӯем ки муқоиса кун, сравни. барои эҳтиром ё барои шакли ҷамъ метавонем аз сравните истифода кунем. сравните, пожалуйста. хоб, мегзарем дар тасрифи феъли нигоҳ кардан. посмотреть дар забони русӣ. ин феъли СВ аст, яъне совершенный вид, яъне совершенный вид замони ҳозира надорад. совершенный вид надорад. личные местоимения, ҷонишинҳои шахсӣ. хоб, я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. хоб, агар ман бигӯм ки дар замони гузашта, яъне нигоҳ кардам, я посмотрел, ты посмотрел, я посмотрела барои зан, ты посмотрела барои зан. он посмотрел, вай нигоҳ кард. она посмотрела, вай нигоҳ кард, вай зан. оно посмотрело. мы посмотрели, мо нигоҳ кардем.
вы посмотрели, شما نگاه کردین، они посмотрели، آنها نگاه کردن. خب زمان حاضره نیست در فعل های اس و совершенствовать میگذاریم به زمان آینده. посмотрю نگاه خواهم کرد، посмотришь نگاه خواهی کرد، посмотрит نگاه خواهد کرد، посмотрим نگاه خواهیم کرد، посмотрите نگاه خواهد کرد، посмотрят نگاه خواهند کرد. خب посмотри نگاه کن، посмотрите نگاه کنید برای شکل جمع. خب چند فعل دیگه مون یک تا. خب یک تا دیگه مون همیشه بگیریم حالا. تصریف فعل زنگ زدن позвонить در زبان روسی اسف، اینش هم فعل اسفی است. خب اگر من بگم که زنگ زدم در زمان گذشته یا позвонил، اگر زن باشد یا позвонила. خب اگر مرد باشد میگیم ты позвонил، تو زنگ زدی. خب اگر زن باشد میگیم ты позвонила، تو زنگ زدی. خب он позвонил وای زنگ زد، она позвонила وای زنگ زد، оно позвонило وای زنگ زد. мы позвонили ما زنگ زدیم، вы позвонили شما زنگ زدید، они позвонили آنها زنگ زدند. در زمان آینده میگیم позвоню زنگ میزنم، позвоню زنگ میزنم، یعنی یک ساعت بعد از فردا است، پس فردا است، یعنی позвоню زنگ میزنم. позвонишь یعنی زنگ خواهی زد. позвонит یعنی زنگ خواهد زد. позвоним زنگ خواهیم زد. позвоните زنگ خواهد زد. позвонят زنگ خواهند زد آنها. اما یک نفر رو بگیم که زنگ بزن میگیم позвони. خب позвоните برای شکل جمع. خب اینجا رسیدیم به پایان این درس. خب از درس آینده نصیب کرده باشد کلمه поговорим رو تصریف میکنیم در سه زمان و کلمه попробуйте رو نیز تصریف میکنیم در سه زمان. خب بله همین دو کلمه رو در درس آینده تصریف میکنیم. خب یگان گفتنی پیشنهاد توصیه داشته باشین در زیر شرح در زیر این ویدیو میتونین نویسین و اگر نداشته باشین و همین درس امروزه با پایان رسید. تا درس های نوبتی خدا نگهدار. До следующего урока. До свидания. خدا نگهدار. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا.